برای آن که طفل سالم به دنیا بیاید استعمال ترشی فولاد رو 1 ماه یا 2 ماه پیش از حامله‌داری الکی آغاز کردن در کار. کمپیرها بیو هستن که میگن اینا نخور که چشم بچت کبود میشود، اینا نخور که دستی کودک میخیل میشود. اینا واقعیت ها دارند یا مثلا همین غذای سالم تا کجا تاثیر خوب دارد به طفل؟ محصولات هایی که ما استعمال میکنیم، استعمال نمک و استعمال قند زیاد البته ضرر دارد. لیکن از این دیده زیادتر به ارگانیسم زن شیرده و سینه‌مکان تاثیر میرسونه نوشیدن چای که به ایست در خانواده های ما استعمال میکنن. салом, рӯз бахайр. силсилаи подкастҳои модари солим кӯдаки солимро шурӯъ мекунем. ман Далел Шариф ҳастам ва ин силсила подкастҳоро дар студияи ёртеҷе пеш мебарам. лоиҳаи модари солим кӯдаки солим дар тоҷикистон бо дастгирии агентии иёлоти муттаҳидаи амрико оид ба рушди байналмилалии USAID дар ҳамкорӣ ба вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ татбиқ мегардад. ҳадафи лоиҳа кор аз болои тағйирёбии меъёрҳои иҷтимоӣ ва ғизои солим, инчунин нигоҳубини саломатии модарон ва кӯдакон мебошад ки ба интихоби таҷрибаҳои тарзи ҳаёти солим мусоидат мекунад. имрӯз дар меҳмони мо ҳастанд Раъногул Ҳусейнова, педиатр, мутахассис оид ба ғизо. мо имрӯз дар мавриди ғизо барои заноне ки дар замони ҳомила ҳастанд суҳбат хоҳем кард. ба барнома хеле хуш омадед. саволи нахуст ин бошад ки чаро ғизои солим барои занони ҳомила хеле муҳим аст? ғизо барои ҳама зарур аст, барои ҳар як инсон ғизо зарур аст. бе ғизо саломатӣ намешавад, асоси саломатӣ аст. лекин барои зани ҳомиладор ғизо албатта муҳимияти дучанд дорад. чунки ғизое ки зани ҳомиладор истеъмол мекунад акнун на танҳо барои солимии организми вай вобаста аст, инчунин ғизое ки зани ҳомиладор истеъмол мекунад барои тифле ки дар батни вай инкишоф меёбад хеле муҳим аст. аз ғизои зани ҳомиладор муҳим аст ки дар оянда ин тифл дар батн 9 моҳ чӣ хел инкишоф меёбад, узвҳои вай чӣ хел инкишоф меёбанд ва дар оянда ин тифл чӣ гуна ба воя мерасад ё ба камол мерасад. саркарда аз рӯзҳои аввали ҳомиладорӣ ҳатто вақте ки ҳоло зани ҳомиладор огоҳ нест ки вай ҳомиладор аст, лекин дар ҳамин давра аллакай пайдошавӣ ё ки ташаккулёбии узвҳои ҷанин оғоз мегардад ва дар ҳамин лаҳзаҳо аллакай ғизо барои зан хеле муҳим аст. ғизои солим хеле муҳим аст. дар ҳамин давра кадом витаминҳо ва минералҳо барои занони ҳомила заруранд ва онҳоро чӣ тавр метавонанд яъне бигиранд, аз кадом навъи ғизоҳо? дар 3 моҳи аввали ҳомиладорӣ фаҳмиши ман як намуди кислота аст, кислотаи фолий. дар тӯли ҳомиладорӣ чаро ин тавсия мешавад ва чаро ҳамон дориҳои бештар тавсия меёбанд ё тавсия медиҳанд ки дар таркибашон оҳан бошад истеъмол кунанд ва ин чӣ аҳамият дорад барои занон дар замони ҳомиладор будан? бале, 3 моҳи аввали ҳомиладорӣ чӣ хеле рӯзи қайд кардем аз рӯзҳои аввали ҳомиладорӣ, ин рӯзҳое ҳастанд ки мо бозам мегӯем ки ташаккули ёфтани узвҳои ҷанин ба амал меояд ва махсусан лӯлаи асаб. лӯлаи асаб дар 27-28 рӯзи аввале ки аллакай ҷанин пайдо шуд, дар ҳамон рӯзҳо аллакай инкишоф меёбад ва хатари пайдошавии нуқсонҳо ҳам дар ҳамин давра хеле зиёд аст. ва барои он ки кӯдак дар ҳамин давра ё ки тифл дар ҳамин давра ба нуқсонҳои модарзодӣ гирифтор нашавад, узви тифл хушрӯ инкишоф ёбад, солим сохти организм дар ин давра аллакай сар мешавад, дар 3 моҳи ояндаи вай инкишоф ёбад, барои ин ҳатман зарур аст туршии фолад, чӣ хел ки шумо гуфтем кислотаи фолад, ҳозир туршии фолад мегӯем мо ина, туршии фолад ва оҳан. туршии фолад ин аслан витамини гурӯҳи Б аст. амин витамини гурӯҳҳои Б1 чанд намуд ҳастанд, 1, 2, 6 ва ин витамини гурӯҳи Б аст, витамини Б9 ном дорад ва анамин туршии фолад барои пешгирӣ кардани нуқсонҳои модарзодӣ, махсусан дар лӯлаи асаб, махсусан кушода мондани сутунмуҳра, махсусан кушода мондани гирди ҳалқаи нов ва инкишоф неёфтани мағзи сар аз туршии фолад хеле вобастагӣ зиёд дорад. кӯдак ин хеле нақши муҳим дорад. албатта туршии фолад ин кислотааст ки дар раванди ба ҳам дигар мубодилаи моддаҳо дар организми ҷанин нақши калон мебозад, дар организми узви инсон ҳам нақши калон мебозад ва ин на танҳо дар ҳамин бигем лӯлаи асаба солим ташаккул ёфтанаш, инчунин дар процессҳои дигар аз қабили инкишофи ташаккули узвҳои дарунӣ, махсусан қалб, яъне ки дили кӯдак, рагҳои хунгардам таъсири худро мегузорад. яъне хеле муҳим буд аст дар ин замин. хеле муҳим аст. дар баъзе роликҳо ё он ки аз тариқи шабакаи интернетӣ паҳн мешавад мебинем баъзе амин витаминҳое ки тавсия дода
дода мешавад, шояд барои мардуми деҳодӣ ки барои мардумон харидори ҳамонҳо мушкил бошад. Оё дар Тоҷикистон аз масалан гирифтани маҳсулоти оддӣ ҳамин витаминҳо имконпазир ҳаст? Яъне мо аз таркиби маҳсулоти оддӣ метавонем витаминҳоро бигирем? 100% мо метавонем гирем, лекин баъзе истисно ҳама вақт ҳаст. Барои он ки на ҳама вақт мешавад ки мо ягон маводи бошад ки аз он мо 100% ҳамин туршии фоладро мисол дастрас кунем. Туршии фолад ҳастанд маҳсулотҳое ки дар Тоҷикистон дар маҳсулотҳои гуногун ҳастанд. Туршии фолад махсусан дар ҷигар ба миқдори зиёд аст. Дар сабзавотҳое ки барги сабзи серанг доранд. Худи ҳамин туршии фолад номи он аз ҳамин калимаи барг гирифта шудааст ба аз забони латинӣ лист тарҷума мешавад, аз ҳам баргҳо гирифта шудага, яъне ки дар ҳамаи он сабзавоте ки барги сабз доранд ва қобили истеъмол ҳастанд, дар онҳо туршии фолад ҳаст. Дар брокколи ҳаст туршии фолад, дар тухм ҳаст туршии фолад ва дида истодем ки дар маводҳое ҳастанд ки туршии фолад ҳастанд. Дастрас ҳастанд. Бале, фақат истеъмоли онҳоро аз рӯи меъёр кардан дар кор ва боз мо чӣ хеле гуфтем истисно ҳаст баъзе ҳолатҳое ки мумкин ҷабиши туршии фолад дар худи организми ҳамун зани ҳомиладор ё ки дар ҳамун тифл ягон оризаҳое ҳастанд ки ҷабиши ҳамин туршии фоладро кам мекунанд. Ва дигар чизе ки мо барои туршии фолади таблеткагӣ ё ки ҳаб истеъмол кардан мо маслиҳат метем, чунки давраҳое ҳастанд ки дар он истеъмоли туршии фолад зиёдтар талаб карда мешавад барои организм. Анамин яке аз ин давраҳо ин давраи ҳомиладорӣ аст. Дар ин давра ҳам ба зан ҳам ба тифл хеле зарур аст. Барои ҳамин мутахассисони соҳаи тиб ба тарзи илова ҳабҳое ки туршии фолад ҳастанд пешниҳод карда мешаванд, албатта безарар ҳастанд. ва боз хусусияти дигари туршии фолад ҳамин аст ки туршии фолад дар организм дар об ҳалшаванда аст ва бинобар сабаб тез бар ҳам мехӯрад ва онро ҳама вақт бояд ки мо пурра карда истем. Барои ҳамин вақтҳое ки ҳолатҳое ҳастанд ки ё ки мавсимҳое ҳастанд ки ҳамин маҳсулотҳои бо туршии фолад бо истеъмол карда наметавонем, дар ин давра мо метавонем ки туршии фоладро аз таблеткаҳо ё ки аз дорувориҳо истифода кунем. Барои он ки тифл солим ба дунё биёяд, истеъмоли туршии фоладро 1 моҳ ё ки 2 моҳ пеш аз ҳомиладорӣ аллакай оғоз кардан дар кор, чунки мо бозам бале заминаи он ки туршии фолад дар бадани зани ҳомиладор аллакай ҳаст ба таври зарурӣ ки вай бояд ҳомиладор шавад ва тифли вай ки чӣ хеле ки гуфтем дар ҳамун ҳафтаҳои аввали ҳомиладорӣ ба туршии фолад зиёд ниёз дорад. дар ҳамун давра бояд ки аллакай туршии фолад дар бадани зан ба таври зарурӣ бояд бошад. ғизои модар ба саломатии кӯдак дар батн чӣ гуна таъсир мерасонад? ва агар шумо бинед дар ҳамун деҳо баъзе кампирҳо бибиё ҳастанд ки мегӯянд ина нахӯр ки чашм бачат кабуд мешавад, ина нахӯр ки дасти кӯдак хел мешавад. ҳамин ягон воқеиятҳо доранд ё масалан ҳамин ғизои солим то куҷо таъсири хуб дорад ба тифл? озӣ дар оғози суҳбат дар бораи оҳан гап задем ва дар бораи оҳан бояд ки якчанд сухан гӯям, барои ки барои тифл на танҳо туршии фолад, инчун дигар минералҳое ҳам ҳастанд ки барои инкишофи солими тифл дар батни модар бисёр муҳим ҳастанд. оҳан, калсий, магний, албатта мо ба тариқи агар инҳо гӯем мумкин тамошобини оддӣ ки аз тиб дур аст моро намефаҳманд. истилҳоро дуруст нафаҳманд. бале намефаҳманд ва мо бояд ки чӣ қадар ба ҷомеа наздиктар карда гӯем. барои ҳамин бояд гӯем ки яъне ки истеъмоли он маводҳое ки шумо ҳозир гуфта истодед аз қабили маводҳое ки дар одатҳои шахсшудаи халқи мо онҳоро мамнӯъ медонанд барои зани ҳомиладор истеъмол кардан, онҳо барои инкишофи мағзи сари кӯдак, барои инкишофи устухонҳо, сахтшавии устухонҳо, инкишофи дурусти онҳо то 9 моҳи батн, барои ҳаракати гузарондани изтироби торҳои асаб, ҳама ино зарур ҳастанд. Ино ҳастанд мисол чормағз, ино ҳастанд гӯшти моҳӣ, ино ҳастанд тухм, ино ҳастанд гӯшт, гӯшти ҳама намуди гӯшт. бисёр гӯштҳоро ҳатто маън мекунанд ки бале барои ҳамин дарозтар мешавад. бале барои ҳамин ино хурофот ҳастанд. ин як бозам мегӯям ки як фикрҳое ҳастанд, ақидаҳои шахсшуда ҳастанд ки халқи мо ҳамуна кӯшиш тағйир додан намекунанд ва ба ҳамин ақида ҳолам бовар мекунанд. мисол хӯрдани гӯшти агар чорво иҷоза дода шавад, хӯрдани гӯшти аллакай асп, харгӯш ки онҳо ба худ миқдори бале онҳо ҳам гӯшт ҳастанд, онҳо дар таркиби худ оҳани зиёд доранд. оҳани гӯшт бисёр зуд ҷабанда ҳаст ва оҳани гӯшт ин оҳане аст ки гемови белок мегем сафеда аст ки дар таркибаш оҳан пайваст шудагааст ва як бора ба хун ворид шуданаш осонтар аст. ва нигоҳ кунед ки анамин чизоро барои зани ҳомиладор маън мекунад. яъне хӯрдани гӯшти асп гӯшти харгӯш ҳеҷ аҳамияте надорад ки кӯдаку тез медавад ё дер таваллуд мешавад, ҳеҷ аҳамияте надорад. не надорад. баръакс хӯрдани ҳама намуди гӯшт барои зани ҳомиладор бисёр зарур аст. лекин мо бояд таъкид кунем
اگر زنی حامله‌دار در دوره حامله‌داری از همین گوشتی که در یک روز برای 150 170 گرم گوشتی که برای وی مثل معیار است استعمال کند همون استعمال نکند، برعکس میتواند که کمبودی‌های نقصان‌های مادرزادی، کمبودی‌های جسمانی، عضوها کمبودی تولد شوند در این کودک میتوانند تولد شوند، چون که از نورسایی آهن هم مغز سری کودک کم هوایی میکشد. همه ما بیولوژی خوندیم، شما هم اینجوری هممون هم خوندیم، میدونیم که همین کیسلرود به مغز سری ما با واسطه همون گماگلوبین برده میرساند که در گوشت است این چیز. بله، بسیار از محصولات رو گفتید که همین زن یگان کسل‌ها داشته باشد که وابسته به این حامله وایش نباشه، نه با توصیه دکتر، یعنی باید از دکتر بگذرد که بعد این بسیار از محصولات رو استعمال کنید. یا برای استعمال محصولاتی که در ما دسترس هستند و عادت شدن که ما میخریم یگان مصلحت دکتر در کار نیست، فقط وابسته به سلامتی زن کدام وقت دکتر مصلحت میدهد؟ وقتی که زن بازم میگم در خود یگان اوریزه داشته باشد در عضوهای درونی، مثل اگر زن با دیابت قند گرفته باشد، زن بیماری‌های یگان معده و روده داشته باشد، جبیشی، بله جبیشی آهن در بسیار زن‌ها وقتی که معده و روده خوب کار نمیکنه، فعالیت ندارن، یگان اوریزه قطعی وابستن، جبیشی آهن، جبیشی روزی گفتیم ترشی فولاد هم از این وابستگی دارد. در این حالت‌ها البته مصلحت متخصص ضرور است. اکنون زنان حامل از چی نوع محصولات با دست بکشن، پرهیز کنند از خوردن کدام نوع محصولاتی که به خودشون و به طفل بدنشون در زمان حامله بودن ضرر میرسونند؟ البته محصولات محلی دسترسی ما که در بازارهای ما هستند، در بخچه‌های نزدیک خانگی ما سبز زنده میشوند، محصولات طبیعی که ما استعمال میکنیم آنها بر ضرر زنی حامله داری که به طفل و یگان ضرری زیاد ندارند. برعکس اون محصولاتی که به طریق شیمیایی به طریق پول فابریکات ها میگیم آماده کرده میشوند، یا اینکه نوشاکی‌هایی که از قبیل قهوه باید که معیار داشته باشد، نوشاکی‌های اسپریتی البته من کرده میشود، کشیدن تمباکو استعمال حتی بعضی جای‌ها نوس هم استعمال میکنن، این چیزها البته من کرده میشود. و از محصولات‌هایی که ما استعمال میکنیم استعمال نمک و استعمال قند زیاد البته ضرر دارد. وزن معیاری رو در دوره حامله‌داری چطور نگاه داشتن ممکن است؟ بسیار سوال خوب است. این سوالی برای دکترها بسیار اهمیت کلان دارد، برای که یک نشان دهنده است. ایندکس وزن بدن نام دارد. ایندکس وزن بدن رو هر 2 ماه 3 ماه هر دفعه که به تشریف میکند باید 8 مرتبه تشریف کنه. زن حامله‌دار در دوره حامله‌داری به مؤسسه طبی در هر تشریف باید که همین ایندکس وزن بدن زن حامله‌دار معاین کرده شود و در همین جا معاین میگردد که آیا زن چقدر وزن گرفته ایستاده است. وزن زن برای انکشاف درستی کودک خیلی نقش کلان دارد و نشان داده‌ها هستند که در وقت این نشان دهنده اگر پیدا شوند، مثلا تا 18 نشان دهنده ایندکس وزن بدن باشد، زن حامله‌دار کودک درست سالم به وای رساندن نمیتواند، چون که کم وزنی، نارسایی غذا، کمخونی در این گونه زن‌ها دیده میشد اگر وزن خیلی کم داشته باشند. و در همین خطر هم دارد به فیلم برای تولد. البته برای انکشاف، برای بچه پرتاری، برای مرشد طفل هم خطر دارد. و از معیار زیاد هم اگر باشد، مثلا نشان دهنده از 25 زیاد باشد ایندکس وزن بدن، اینا دکترها در وقتی اندازه‌گیری قد وزن معین میکنن، قد چین کرده میشه در روزی، وزن چین کرده میشه و در وقت تقسیم همین نشان دهنده میبرد ایندکس وزن بدن. این خیلی آسان است و وقتی که از 25 هم نشان دهنده زیاد شود، 25 26 28 30 اگر باشد، البته درباره بسیار بیماری هم فکر کردن ممکن است. این نه تنها زیاد شوی و فربه شوی در زن حامله‌دار، علاوه این نشان دهنده دیگر بیماری هم میشود، مثل زیاد شدن اوبینازی طفلی، نادرست انکشاف یافتن طفل، در زن پیدا شدن ورم ها، اینا نشان دهنده اونن که زن در یک مدت معین از معیار کم به معیار زیاد وزن گرفته است. برای همین وزن زن در هر تشریف باید که سنجیده شود. اکنون بگذاریم به دوره شیردهی. پیش از اون که همین دوره شیردهی آغاز شود، کدام عادت‌ها رو باید آمادگی بگیرند همین زنی که حامل است برای زمان شیر دادن؟ چه عادت‌ها رو باید در خودش یا انکشاف بدهد آمادگی بگیرد تا به دوره شیردهی آماده شود؟ یعنی که اولا باید که عقیده زن دیگرگون شود. اساس عقیده زن است. یعنی که فکرانی زن باید درک کند با یاردم دختران، با یاردم اهل عائله، با دستگیری شوهر، خوشتومن اونهایی که کلان سلطان باید درک کند که اکنون وی مادر است و انامین در بعدی که وی علاقه تولد میکنه و بعد علاقه سینما کنی کند، شیر کودک خود رو شیر مکنی کند و شیر قطعی تامین کند مدت 2 سال. و اگر همین زن درک نکند و از دوره حامله‌داری به وی همین معلومات رسانیده نشود، گفته نشود که زن یگانه منبع غذا است برای طفل خود، زن میتواند علاقه امید بندد به دیگر غذاهایی که به ما دسترس هستند، غذاهای صنعی که جای شیر مادر رو میخوان گیرن. به خاطر همین سوال دادیم که یک از مشکلاتی که ما در جامعه هستیم شیر بیبی و نان
زنان اینقدر این جمله را پخش کرد که دیگه فکر میکنم مادران ما شیر نمیدین. این یعنی یک چیزی به فکرم بحرانی هم، یک چیزی خطرزا است برای طفل. به خاطر همین سوال دادم که چه عادت ها باید اون آمادگی بگیرد. 100% و زن باید که درک کند خودش از نگاه روانی آماده باشد از نگاه روانی که وای مادر می شود و همین شیر در روزهای اولی بعد تولد کمتر می شود و این باید که باعث یگون تشویش، باعث یگون حتی زنها افغان میکنن، نوله ها میکنن که ای من شیر ندارم، از روز اول از زایشگاه داره با گرفتن همون غذاهای صنعی سر میکنن. زن باید الک آرام باشد، الک وای داند که ها در روزهای اولی بعد تولد شیر میتواند کم شود، لیکن همین شیر کم هم طلبات کودک رو تامین میکند. برای که بسیار میده خرد دارد کودک 5-10 میلی لیتر همگی شیر میبرد در یک مکاندن زن میداند که میتواند که تامین کند. برای سلامتی کودکانشون مادران شیرده باید چه نوع غذا را استعمال کنند؟ هم شیرشون شاید بیشتر شد هم به کودکان شیر بدن، یعنی غذای سالم شاید هم شیرش هم سالم است برای سلامتی کودک. چی محصولات رو باید استعمال کنند زنانی که به کودکانشون شیر میدن؟ اولا باید که زنی حامله‌دار و زنی شیرده علاقه راسیون غذاگیری اونها، رژه غذاگیری اونها تغییر می‌یابد. بیشتر مثلا 3 مرتبه اگر غذا می‌خوردن در دوره حامله‌داری و در دوره بعد تولد، در دوره شیرمکانی علاقه اونها باید 5 مرتبه غذا گیرن. این غذاگیری 3 مرتبه اساسی غذا و 2 مرتبه دیگه غذای علاوه‌ای برای مستحکم کردن ارگانیسم زن و برای برقرار شوی ارگانیسم زن بعد تولد یا که در دوره حامله‌داری که با کودک میتیاد بعضی محصولات و مواد رو کودک ای به انکشاف می‌یابد. برای همین 5 مرتبه است علاقه. 3 مرتبه غذای اساسی، این البته خوراک‌های اساسی و 2 مرتبه دیگر خورش یا اینکه یگم علاوه‌های دیگر از قبیل جرغوت بسیار ضرور است برای محصولات شیری، بسیار برای زن شیرده ضرور هستند محصولات شیری. البته میوگی‌هایی که بعضن اهالی ما او رو همان میکنن، استعمال اونها رو من میکنن. همه نمودی میوه و سبزیجات استعمال کردن زن راست. در وقت همین شیرده بسیار من میکنن که این سردی میگذارد به کودک، این میشه این یک چیزی خرافات است، یعنی همه گونه میوه رو میتواند زن، یعنی میگن کودک شکمدار میشود. یعنی کدام نوعی محصولات هستن که از طریق شیر مثلا الرژی را در کودک به وجود بیارن که اگه بیماری را به وجود بیارن همون محصولات زن باید استعمال نکند. و همین الرژی که حساسیت البته در خود کودک در همه ما هست، در همه ما داریم به یگم حساسیت، فقط اون دوره نه یافت به ما نرسید است که یگم شرایط نشست که ما همون معاین کنیم که یگم چیزی رو نخوردیم که در ما پیدا شد. کودک هم همین خیلی است و مکاندن شیر مادر اولین چیزی است که از حساسیت کودک رو امین نگاه می‌دارد. یگم کودک به شیر مادر الرژی نمی‌گیرد. ممکن اگر هزار من نشنیدم در 35 سال است من دکتری کودکان کار میکنم، نشنیدم که یگم مادر گفته باشد که از شیر کودکش الرژی داده باشد. و شیر مادر بهترین شیر است در انامین روان گفته بگذاریم که بهترین شیر است، ایواز نشونده غذا است برای کودک. حساسیت نسبت شیر مادر کم است و چی تغییرات کرده میتوان کدام میوه‌ها محصولات میتوانند. محصولات هستند که غذاهای غذایی دارن، کلیچاتکا میشه به زبان روسی و انامین کلیچاتکا ها بعضا میتوانند که سبب کمتر سوس شدنی همون نجاست کودک گردن، لیکن این درون روی حساب نمی شود برای که درون روی نشانه خود رو دارد. درون روی وقتی که از 4 مرتبه زیاد کودک غذای حجتی اوباکی کرد ما علاقه برای درون روی گام میزنیم. در این حالت وقتی که کودک مادر یگم مثال هند علاقه من برآمد از خربوزه، انگور این خیلی خاصیت دارد، بوز چی است من همین شفتالو این خیلی خاصیت دارن. اینا میوه هستن که موسمی هستن و نه هم وقت دسترس هستن، ممکن در وقت تولد همون زن اون میوه ها هم نباشن، لیکن در این قطار بسیار دیگر چیزها را خلق ما من میکنه برای خوردن زنی حامله‌دار که نادرست هستند. و انامین حتی انامین موادهایی که کلیچاتکا بوی دارن در ترکیبشون اونها هم ایندیویدوال انفرادی به کودک تاثیر میکنن. بعضی مادرها هستن همین را میخورن کودک اونها در اون راه نمیشه یا که غذای حجتشون باقی نمیشه. بعضی مادرها هستن که میخورن میشوند و کمتر اگر یک مهلت معین اگر از همین غذا دست کشن این معنی را داره که اینا نخورن یا که اینا به دیگر غذا اگر ایواز کنن بسیار خوب میشید. چون که به راسیونی که در راسیون زنی حامله‌دار و زنی مادر سینه مکان اگر در راسیونشون میوه و سبزیجات نباشد، محصولات میوگی و سبزیجاتی نباشد، 500 گرم در یک روز باید استعمال کنند. اگر همین چیز نباشد این غذا ناسالم است. ما چگونه میفهمیم که همین مادری که به کودک شیر میدهد این کمبودی غذا دارد؟ یعنی اگه نشانهای خاص دارد این چیز که ما از اون بفهمیم که این مادر کمبودی غذا دارد؟ اولا این مادرانی هستند که در دوره حامله‌داری کم خون بودن.
онҳое ҳастанд ки дар давраи ҳомиладорӣ чӣ хеле ки муфтин худашон норасоии ғизо доштанд, ино ҳастанд. Ва ҳастанд модарое ки дар давраи ҳомиладориашон 3 моҳи аввал, баъзан 6 моҳи аввал онҳо токсикоза мегӯем, яъне ки як намуди сартори ки яъне ки баъзе ғизоро истеъмол карда наметавонанд. Онҳо бисёртар дар ҳамин давра модарон бисёртар худро фикр мекунанд, ой ман инро хӯрда наметавонам ё ина ман дар фикри тифл нестанд. дар фикри тифл нестанд. аз ҷиҳати тип, аз нуқтаи назари тип ба модарон истеъмол кардани ҳамаи маводҳо дар ин давра пешниҳод карда мешавад. Баръакс ҳози мо доручакониҳоро ба ин хел модаро кам кардагим, чунки онҳо бояд истеъмол кунанд хоҳ нохоҳ. Ва анамин модароне ки аллакай замина доранд ба камвазнӣ ё ки камхунӣ ё ки норасоии ғизо, онҳо албатта баъди таваллуд, чунки дар давраи таваллуд бо хун талафот мешавад, ино бо камтарам камхун мешаванд, баъди ин макондани тифл сар мешавад, дард ҳаст баъди таваллуд камтар, бояд ки оромии асаб зарур аст ва дастурхони албатта бо ғизои солим камтар пур. Ва чӣ хел мо муайян мекунем ки ҳамин занҳо камбуди ғизо доранд? Ин занҳо албатта дар худ беҳолӣ, хастагӣ, дарди сари доимӣ, рехтани мӯи сар, ин нишонаҳои ҳам камхунӣ аст, ҳам нишонаҳои норасидани туршии фолат аст. Норасидани оҳанам ба ҳамин оварда мерасонад. Ва шир аз он ки модар камғизо асту камхун аст, кам намешавад, метавонад камтар таркиби ширам камтар агар дигаргун шавад ба тарзи бисёр назарногир. Лекин худи тифл аз сабаби он ки модар носолим аст метавонад беназорат монад ва тифлам ба ҳамин беморӣ ки модар гирифтор аст ё ки ба ҳамин норасоии ғизо ё ки ба сари вақт намаконидан, фарогирӣ бо шири сина таъсир расонад ки кӯдакам нишонаҳои дар худ беҳолӣ, бемадорӣ ё ин ки вазн нагирифтан пайдо кунад. Амин модарони ширдеҳ чӣ миқдор бояд бихӯранд ва чӣ қадар бояд бихӯранд? Ягон меъёрам вуҷуд дорад барои хӯрдани онҳое ки шир медиҳанд ба тифлон? Барои он ки зани ширдеҳ ба тифл солим пурра сина макунад, ягон маҳсулоти махсус мо пешниҳод намекунем. Ҳамаи он чизе ки дар дастурхони мо ҳаст. Фақат мо боз таъкид мекунем ки маҳсулотҳои гӯштӣ, агар гӯшт набошад тухм, агар тухм набошад лӯбиёгиҳо бояд ҳатман дар ратсиони зан бошанд ва маҳсулоти ширӣ. Як миқдори муайян 2500 килокалория мегӯем, ира мо ба аҳоли рӯзона аст? Бале, рӯзона. Фақат барои модари ширдеҳ ва зани ҳомиладор илова кардани 300-500 килокалория дига зарур аст. Ин ба миқдори аз 4 кисаи нон мешавад, як стакан кефир, ҷурғот ё ин ки шир мешавад. Ин мешавад як ду дона себ мешавад ё як чанд мевае ки ҳар рӯз истеъмол мекунанд. ҳамон ино ба таври изофа он чизе ки мехӯранд ине бо изофагӣ бояд ҳамиро истеъмол кунанд. Дар ҳамин давраи ширдеҳӣ кадом навъи нӯшокиҳо барои зани ширдеҳ нӯшиданаш мумкин аст ё кадом нӯшокиҳо аст ки манъ карда мешавад? Ин гуна ҳаст масалан дар замони ширдеҳӣ? Ҳозир бисёр ҳатто дар деҳаҳо ҳам қаҳва нӯшида сар кардаанд. Бисёр ривоҷ ёфтааст. Бале, ривоҷ ёфтааст, чунки дар ҳамаи мағозаҳо аллакай фурӯхта мешаванд. Дар сатҳи деҳа ҳам ҳеҷ кас сифат ё ин ки тарзи нигоҳдории онро нигоҳ намекунанд, истеъмол мекунанд. Ва аз ҳад зиёд нӯшидани қаҳва барои зани ҳомиладор ва ширдеҳ албатта ду стакани хурду бакалчаи хурд пешниҳод карда мешавад ба зани ҳомиладор ва ширдеҳ. баъзан одат кардаанд ва ҳамина мегӯянд ки агар ҳамина нахӯранд дарди сар мешаванд. Лекин аз ин дида зиёдтар ба организми зани ширдеҳ ва синамакон таъсир мерасонад нӯшидани чой, ки беис дар хонаводаҳои мо истеъмол мекунанд. таъсири бад дорад ё таъсири хуб? Таъсири бад дорад. ҳама навъи чой, чой сабз, чой сиёҳ фарқ надорад. ҳама намуди чой. ин чой худаш дар таркибаш элементҳое дорад ки ҷабиши оҳана дар бадани мо суст мекунад ва он маҳсулоте ки дар таркибаш оҳан дошт, агар мо истеъмол кардем айқафояш чой нӯшидем, албатта ин оҳан дар таркиби бадан намемонад ва зани ҳомиладор ки камхун буд бо нӯшидани чой камхунро зиёд мекунад. ин раванд дар зани ширдеҳ ҳам ҳамин хел аст. ва нӯшидани чой албатта маҳдуд карда намешавад, лекин қоидаи нӯшидани чой бояд ба инобат гирифта шавад, риоя карда шавад. ин 1 соат пеш аз истеъмоли хӯрок ё 1 соат баъди истеъмоли хӯрок бояд ки хӯрокҳои асосӣ ҳазм шавад, оҳан ҷавида шавад, баъд чой нӯшанд, маслиҳат дода мешавад. ва нӯшидани об, нӯшидани компотое ки худмон омода мекунем, қанди кам доранд, албатта маслиҳат дода мешавад, ғайр аз шарбатҳои мевагӣ, чунки дар шарбатҳои мевагӣ мо худмон медонем ки дар вақти омода карданашон агар мо хоҳем 1 стакан шарбат кунем, бояд ки 1 кило меваро онҷо мо ҷойгир кунем. барои ҳамин миқдори зиёди қанд дар ин ҷа аллакай ҷамъ мешавад. албатта ин ба саломатии зан
و طفل تاثیر میرسونه. بعضی زنها هستن که پس از تولد اونها بعد یک چند ماه به کار میبرن و همین طور چگونه مثلا تنظیم کرده میشه شیردهی کودک. بعضی مثلا شیرای سنی گفتیم که میدیهند میروند و دیگه از پس کارشون میشوند. اونها چگونه باید تنظیم کنن شیردهی کودک رو پس از برگشتن به کار؟ نه وقتی که یک دوره معین که سپری میشد اون حتما کار میرد اگر زنی کارگر باشد. چگونه این روند طبیعی باید ادامه داده شود؟ یگان پیشنهاد و توصیه است در این موضوع؟ بله، بعضا شرایط اقتصادی، بعضا شرایط اویلوی مجبور میشن که زنها به کار برآیند و یک بسیار مصلحت پیشنهاد خوب از طرف تشکیلات عمومی جهان تندرستی کرده شده است. این پلوندن شیر نام دارد، پلوندن شیر مادر، یعنی که جوشیده گرفته ذخیره کردن شیر مادر. شیر مادر حاضر همچون یک ماده زنده از طرف علما قبول کرده شده است. یک خاصیت بسیار خوب دارد. در شرایط خانه هم شیر مادر میتواند که زیاده از 2 ساعت به یگان خلندگی به یگان چیز هم نگاه داشته شود، تماما ویران نمی شود. 2 ساعت یعنی 2 ساعتی از 2 ساعت هم زیاد. در شرایط اگر یخدان نگاه کردنش تا مدت قریب 3 ماه زیادن و نگاه داشتن ممکن است. پلوندن شیر مادر چی نقش دارد؟ یعنی که اکنون اینجا وقتی که زن به کار میبرد، البته اولا چیزی که برای زن ضرور است دستگیری اهل اویله است، شوهر، خشتومن، اهل خانواده، خصوصا اون کلانتران خانه که دستگیری کنند، چون که در همه قانون ها تنها در تاجیکستان در تمام عالم قانون قبول کرده شده است که وقتی زن حامله دار به کار برآمد در دل کارخانه که کار میکند باید که یک نیم ساعت یا اینکه 1 ساعت برای مکاندن طفلی وای وقت جدا کرده شود و باید که علاوه حجره های باشند که زن در اونجا براحت نشسته طفل رو شیرمکانی کند. و اگر این خیلی شرایط نباشد، خانواده میتواند کودک را به نزد زن برند دسترس کنند که کودک مکانده بعد گردونده تید، یا از همه واریانت نهایی این انمی پلوندن شیر است. اگر ما خواهیم که کودک در سن خیلی خردی مخصوصا تا 6 ماهگی که باید که تنها شیر مادر استعمال کند، از زمین سینه مکانی محروم نسازیم، از غذای بهترین اگر محروم ساختنی نباشیم، باید که انمین پلوندن شیر را رعایت کنیم و هر چی هم باشد با کوشش کنیم که به غذاهای صنعی نگذاریم. یعنی خلاصش من است که هر راهش افتاد در کلاس کودک با شیر مادرش تامین کنند، همه چهار از راه از هر طریقی که باشد. اولین غذا رو برای کودک که چطور باید داد؟ غذای ایلوگی رو باید در نظر دارم. اولی وقتی که بعد شیردهی میگذارن چگونه اینو باید داد؟ غذای ایلوگی باید که از سن 6 ماهگی، یعنی که وقتی که کودک 6 ماه را پر کرد، این 5 ماه و 29 روزه میشم خیل و در همین حالت باید که وارد کرده شود. تا این وقت اگر کودک با سینه مکانی خلیص باید فرو گرفته شود، همه طلبات کودک، احتیاجات کودک شیر مادر قانع میکنه. انکشاف کودک 100% میرود. همین میکرو المنت ها، ویتامین ها، حتی آهن، ویتامین های ای که برای انکشاف قد چشم در کار، همه در شیر مادر دسترس هستند. بس آغاز از 6 ماهگی در کودک علاقه دیگر حالت ها با حالت فیزیولوژی کودک هم دیگرگون می شود. انکشاف مستحکم شوی استخوان ها، گردن داشتن، کمتر سر برداشتن، نیم گشتن، بدتر شیشتن، غیل زدن و همین راست ایستادن همینو پیدا می شوند. برای بازم درست و سالم به وای رساندن که همین پروسس در بدن کودک سری وقتی از روی معیار پیدا شود، کودک انکشاف جسمانی عقب نماند، انکشاف عقلی هم باید که غذای ایلوگی وارد کرده شود. از سن 6 ماهگی پر کردن کودک و قاعده های مخصوص است برای وارد کردن غذای ایلوگی. این قاعده ها باید که رعایت کرده شود. مادران باید این قاعده ها را دانند، اویله باید این قاعده ها را دانند و همین قاعده ها باید رعایت کرده شود. برای زنان شیرده چگونه کمک و دستگیری لازم است و این دستگیری و این کمک رو کی کرده میتواند؟ پیش از همه در درجه اول ما در نظر داریم. زنان شیرده از دوره حامله‌داری برای اینکه ما گفتیم است شیرده آماده شود نیاز دارد به کمک. اول از دکتران محل از منطقه اونها باید به زن حامله‌دار تلقین کنند که در 20 هفته نه، یعنی در دوره 5 ماه بودن طفل در بدن مادر علاقه شیر در عضو مادر پیدا می شود، در پیستان‌های مادر پیدا می شود. دوم بعد تولد، از روزهای اول تولد حامله‌داری و تولد کردن این حالت فیزیولوژی است، لیکن به هر حال زن درد میکشد، خسته است. باید که از روزهای اول از زمان زایشگاه به خانه آمدن باید که دستگیری از طرف اهل اویله مخصوصا شوهر باید باشد. این دستگیری در چی دیده می شود؟ یک وقتی معینه که مادر در این دوره اولی بعد تولد باید زود به سینه گذارد. با خواهش کودک است، سینه مکانی آزاد است. که کودک گریه کرد، که مادر دید که نشانه گوشنگی را در کودکش معین کرد و بعد به سینه گذارد. در همین حالت باید که کاری و یک کس
از دستش گیرد. وقتی وی آزاد کنند اهل خانواده دونن که این وقت طلب میکند، آرامی طلب میکند، عصبی آرام ضرور است و همین نوبت که به این نوبت گیرن. تشکر زیاد. من میخواستم صحبتتون رو در این بخش خلاصه کنید و چیزی بود که از شما نپرسیدیم و خلاصتون رو بگید، برنامه رو یعنی پادکاستی امروز رو به انجام برسونید. غذای زنی حامله‌دار، البته من گفته گذاشتم لیکن باید گویم باز تکرار کنم که غذای زنی حامله‌دار از روز اول حامله‌داری برای انکشاف جنین که آینده ما میخوایم که طفل سالم داشته باشیم نقش خیلی مهم میبازد و این غذا باید سالم باشد، سری وقتی باشد، گوناگون رنگ و رنگ باشد و برای غذاگیری زنی حامله‌دار باید که دستگیری از طرف اویلا باشد. یک صحبت خیلی جالب و مفید بود. من فکر میکنم که جامعه سالم این پیش از همه از کودک سالم وابسته است، یعنی جامعه سالم از کودک سالم با وجود میاد. یاددار باشین که شما سلسله نوی پادکست ها رو مادر سالم کودک سالم از استودیوی ارتجه تماشا کردید. تا برنامه‌های آینده.